Third. Tala. Right, Robbie. Kikul Conan. You remember who's good DFOs? Oh, you're rubbing out, is that? Me eistach yn gewn dag kaint. Ein kiontach fin gwy gurt yoi. Ni yrach sé an mala sin a hogol, mar ar comish hours ar a chumas gan an jobby in. Oh, yeah, par for the course, Vanessa. Thanks a lot. Mag I mes Jackie gan you, gavek me kick will an far bocht. Oh, yeah, the down arm of the brini out. Skint her gesh that le sin. Oh, Tada. Right. Beamer sin. Okay, basically, may ruin you bjog Kuramak is kiko tet toadies to be to hain agus Harry and Hanan or Holimes Jock. Oh, I've been in fun on earth with 3 o'clock near Caleb McGann and Jerjatana. Yeah, well, shin quid there. Well, in Kush, imni bid the J. Harry. Vikas ate shin, Marco take us thought to. Kerdel tan Karostich. Neil to Gary, Kush law. No? Win 3 lossum. Come on, aber a mock. Okay, factor dumps are going to upbeat agus Galgor and go with the Harry agus downbeat agus Grumman and a Lumsa. So can't find shin. Kerda to exulish. Agus so downbeat agus Grum is a vin tossen lay in the show. He couldn't do a revacher, upper, to do boring, Robbie. Yeah, with the brother, I shouldn't have been with a job for Lord. Neil and yard albums air. Look, do haina dirt lumsa or a one ground. He smokes a sail show, no friggin' upper. Imagine why. Tam just go cheese good shop, what about the be all out of? Yeah. Okay. Tar det in shop feder ta brenna wana figur. Ha? Vad fint. Och jag lovar, ni har fick klara i hora i bä. Ja, hon går ju kan dei. Kvar. Låt oss lära att kan jag fick klara i hora. Ha, han gör. Kan gå kan det göra. Fan inte med. Sala mak det inte feder. Det ska gå penta linte på er mor ma har en VMB. Ha, kan det ha. Gus cannot you gap at us. Will it dram ta fanach me en beagle parkal. Basta be khulchat garan BNB skrisel garan be. Han tackar mo foi, han ju försöker det har inte tamsel och lena det ski. Och då jag på det ma har isnär har pental ma khulish. No kens vart jamma dan ogay. Goraya var det. Han ju inte ta pental linte på er mor. Ach ni hina ta gestek. Akata golena foi. Ha right. Kan man gli khari gol kan det no? Kom on. Sarah. Ja. Vill det vara jag känner. Är ketan a kopplar upp och farna ko holin an ni fiu khok från till juged. Ja, det går inte att säga det så där. Står med hen så ser badet så vän. Jag måste ta shit all right here. Jag tror med hen så sett. Anu kan den inte bli ni holin. Man går gå. Men så tar man då inte det gick kas. Donuts. You want to go down donut Lamborghini tea? Do you want a tiger, my Jean? We should knallen wignach. Angelina is just doing all the just all chat gekke heen die station. Wat doen vast zo'n haarloggens? Je zo vaak wil omheen. Well, you know show my history for my and that sure fight common. Oh, sfeer goed. Ach, beetje damet te tune. Mee aan omheen. Oh, be hard that you got a man is miniki. Barlum, wat je kocht er niet te sterk aan. Okay, the kiss to her then jet mission with a yolart. Snette mij in de neus. Krach laat me donuts, niks. Ritje met bruin thee uit. Nu koffie? Mas voor dat koffie. Tag. Nu fem dus is fab gudine hinjag. Agus ni vekku te anma revision. So mi vai tada que te alinas. Wel, ni ddim o'r cyntiach. Dwi'n cwmwys yn eich. Ta mo di a wal na garage sa hwn? Do. Dwi'n cwmwys yn eich. Am y stor eisiau gyda i gymaich ar hwnnw gymaich cwnnw hwnnw med y caramel ydyn. Ys gyr gyma me brachart sa stori. Wel, ni mor yn amsach yn eryd. Ni credym cechwa dacr sa tosha. Dolchyn cini yn y dych hain. A lwy sa chos sy'n stwyd. Dyna cwpl o pwnt catwa a chor y siach sy'n rôl reist. Ja, wel catwa eisiau ni yna. Gohardi gytws. Ta sagan mach a lwy sa chos mae gyda na mili fiw. Wel, fi ar Harry osta. Wel, nes mwhi mar nos gwa ma harnash ag square one o reist. Hi, Sarah. Ah, Sarah, cechwa ta. Jarib, get the small ugly. Wel, Bailey a reit yma, dy chori nag a Seamus, ni gogob a chi dy hef. Gorti wen fabot, na i eisiau gobyd y gwtio. Ni war dwe breanw na ie. Agus na fe sy'n ta yna, Jack? A canwa Bailey go left over so'n getheg a holy bot ag dy droch wael a ted.
Cúna tá testa bhaid. Cúna airicid. Ní réidir man bhainaltar. Ma dhearí suas fan coppa té agus Angela bort a hiúil. Coppa té mo hóin. Bhí níos muna sníorar. Anúis na taig. Ach, tá mas hásta fyrir a domón. Tá mas hásta go Angela mí sos a bháile bhaid. Dhéanana se mar héstaí. Ar an léad ha bé ahar mat a hátar í chur sír se gifne daige. No, ní bhaid. Míhal bort. Bara, bydyn nhw'n siarad i smw mas dyn o'ch iawn smwt. Jyn doi? Wel, ta i'n mynd i'r Sophie Angela. Cap yn chêm o sgŵl y seg taig na cha e'r syrs. What? Ba jas ar fiore tedu? Gyda'r lwyd y siemas fod yda? Ni rwy'n mysio tad y siemas. Fi siai bryd mach ag hyn. Glac am gwr siemas, na'r amod yn y BA. But ma fi sy'n alb di ebrw ma, ce fe dyn iele a fi alb dy dog ys do har lich iele, mor iel ar tein agos Angela. Ni dy sam, ni dyn ystod o gan yn ydyn. No, ni rw ffeim dwi yn jyda dyn bi. Ma fi siemas alb di ebrw ma, gydje fa dyn jyda fi wad nis cogri dach. Yn os taig? Wel ce ele? No, ni dy seg y tad y ffwy. Cha myrchs, fa chrwyd ag i'n rhaid ag y ffwy'n amsio. O fi yn. Ta teg hwg liclis yna. Caid i fi onta cwrym yn y hart fod yda. Shh. Kan du hort ar eir? Ta. An go ma. Siet ag al sŵs dair yn iachlom sy'n eisiau gysda donut agos da chopad i'n tefiad. Sian hi'n eeg. Gwrw mwy gyda heg. A da mwys te olt agwm. Mari le te agos mari gan ei. Nes i choli. Swas da chwm sy'n ti'n sy'n. Fer. Janel. Wle het nes. Oce. Agus mar fi mer o. Is ar Jack heen at han locht. Is sŵl gymach sianiar. Gat sŵl etsa. An an mal am o'r fati trwmar sy'n ordw. A ceda fi'n led o gwyna. Ie, tu blas feral te hera. Sy'n i'r Jack yn sy'n byg na môr na'r harla se. Is kom a cholin. Is seta fregar go chwlwr o da harin sy'n geffi. Is ar am heen fi'n locht. Fi'n cartig fi'n nesa. Na dy fi tiral am mam o hwygal agos er ein hws. Gwrw mer o hen gwnjal. Chwr se iel o chort yn mal o trwm sy'n hwygal. Ni'r chwr se iel o chorum. O, fara i'r iarclot oete. Nach mwys yng ngari fi mem ar fi siemos. Agos fe'n ffwynt y ffosig i slonsiwl. Agos ni fe'n yn sionir marathon e fara. Ar ysdi? O, mwysio balo iart agos dy 100,000 ffolt. Wel, fi mewn mor hala con hybro, cos hi'n meg wysasens Jack le ffecal ceic wyl tu. Mwysio ta me ffyr wychyd esach dy sy'n ian, a mwysio hera. Na'r fies fo hych dy brenwr yn cael ei knowledge. No, yes, mwys. Mi tam agos Jack yn trwy'r bol. Sy'n gynneri'n Jack. Canol cyntach, agos tyl y bondwneg. Y cwrielwch ar choli'n mal mor ffati trymar sy'n ochrocho. Wel, actually, is misio ta cyntach os o'ch yn mal sy'n. Ni tys y bwynt. Ni'r un yn y cyntach leis sy'n ach mysio. Ni'r yma socht ac leia, agos sy'n e horlogon. Wel, can mi gael rash cwgan caffi yn eisiach. Dyd yn siach dy rash trwy'n own le therapeutic massage a hortstitch, mae dod o gyrru. Ar y brel yna bakar sy'n teffwyd sy'n. Ta mi sy'n dŵr ter go cholin nes ys ni le chwr y test a wai. Sy'n cholin. Hyn ennill. Slán mar sy'n. Slán Vanessa. Okay, Jack. Mys i gymod. Hey, Cameron, can I win? Yn fara hyn. Gael ei cael mewn lawt, ta si cyn o bronach. Oh, go on, try to sos a gyda. Un dach, right. Cameron, come on, lad. Turret. Dwi'n rach chwyd yma dyn.
Sure, here, look. How come you didn't know, Martin? Right. Get a meal of market. Oh, what? Fine. Slán full. Spannend aan de tussen gak like het maar. Can I? Spannend broekje like het goed eten rest na zomer. Yeah, well, kai tu stop a British star show me shamra, to is in contact me. To grown ar am nira mak maga. Ja, we zijn nu John of it's called fruit eten katsume. Tagama. Kdien kederella? Ni wen kederella. Mak neer tu na riere. Neer che ferelche go an eritchen ede ga mitchach sin er Thomas extra ko en dol. Gus me geri posta hogol. Mak. Ken docker yenim se disha ma kaim se kaurad le hin is gus riist. Gus kai tu adwal. Branin chi dit wadnis de se ermsen nach millennium. Jack, 3 specials at the whole No, I don't want to yawn. Jesus, Vanessa. Look, Dr. Warren, take him to cost. I'm chain flat out the station. All right, 3 special gear on high take, right, okay? Okay, cool too. Gohúnta ar fad, os rud ag bhfuilm sé fógur ifigiúla hút an scoil go mé a fágant am nolig stad an eist in Australia ón. Oh. Aya. Corotasa. Tá bronarm Jack mé cuairta cólín agus tá bera ag héine agus séra. Oh, well. Tá Robbie is on you fan at the service, okay? Aya. Cyd fys agi? An coffee agus an special at on. Yeah, wat kind of. En wat doe je heen als een chef? Ik mag een free Jack te ver dan hem. So? Dat je dan moeilijk hele. Maar toen een dat er. No way. Dat ben je niet beurt. Oh, kan het is Because the Vanessa go more than I 2 time man. Niet in is een good job. Ik heb het toe. Anyway, dat is een wat niet sexy na Harry could be. Ja, Harry en Ken nou. No, that too. That's a good shit. Listen, vis ger email a chuirdión. Well, he could believe it, so said, "Come, she get me hissel Jim and there, right?" Finish the it. Nach is Sean means harve flaulen nog het amachs achuine na hagan se go ali. Could you tell you knew had to rubble could you do? Can you jangle and stalker? Sean makes a thumpage. Sabagilorga sneer di. Well, you know, for each and is. Niet zo wat toch een veel waard niet meer naar koortjes die kerst is Sean exactly. Oh, what's a child? That's a rubber shower like it. She must go down with all my yet Lingard. Carmel, I'm not going to take pure and go say. Kef on a side on the tour and Joel, but on an encouraged and known to ski, Shin. Renovation. So, get the night, Shin? Tadi. Ach, dúirtí lom go bheith is a píso hógal go deoch an airigid tríd. Agus tá rite géirí an cíos lárach. Yeah, well, tá mé cinnte go meach rite rééis únta a bhí náid ón cáistí. Stoi. Ní léon doubt faoi. So, ceach éon air leis an audition? Cén audition? Ná neachcha tú sús go bheith feirse le audition ag deir seat, na? Oh, yeah, Jerry Harp Ireland. Bhí golóir daoine stíhan. Ach bhí an sim acuanam a bhí cead go gloisi mé go fialua. Agus thula go méid go an páfíor wacha mai. Oh, well, tá mé cinnte go mé rite sásta fanta fé tamlín agus lecha leis tumlan ag dearú ar bheith tíobh teach níos fearr agad? Beidir. Tá mála bhaní sé cheán. Right, curry with 3D. Well, cinnte darfa geoig mo bhuach líon bó an teachtricht sa fiú má há sé mahad an range. Gad nach úntach an gléise an e-mail seo. Yeah, well, tá súlam go gléise gón cumach chun seo hall. Oh, cinnte go bhfuil is ranch an nó aimimseir a chu agus bíon an teanamh is fearr chu tuis go mín siad chó scuite amach san. Sné chúis nach féidirlam na 5 na teangáil a hiiscint. Yeah, well, it's dog bhfuil si decorat right. Well, bhí go dtí seo, níonn sé aon bheithas an échad an ar gaidirh. Yeah, well,
Tás go héin go ceap mis faoi seo. Ach mátá ar do muí agat asán chun de job a thuirtús agus dul go dtíon taobh eile an dam in éanaach leis caiithú é rust. Cheán, nílim chun an choréile am héalacha haf sitan sa cíine bhar nar dí dó míche. Agus rénas, nach íon rá bun agus bar na héin scéal? Yeah, well, go leis céal, cúpla ruúla déanamh agam. Ach, aontim le a bhéid sin, bheith gacrúd a gceart headrúh. Oh, tuigim do chá, Sally. You see, Harlan would céad don caidir bhid me héana agus seán coppla blian noch an bhí me sin go America. No? Gus cén tar bhéir. Wa fin námhaig mar ráis bhí hééis mar régur san ban eile. Súla nach bhile an fáidir a bhealire. Hi. Stiach. Will Jason ar túil? Well, that's all right. Brand tú cinál depressed nó cint. Tú hén cinál depressed chomá, da me tú géirí páist a thógáil i déanaar, agus gan éú sásta chúna a chuirtuid. Brennéir sin. Go dain? Form le ha an rent allowance. Níl mé ná é áil mar líon bhís an se le i chinúcham. Chu ag nach mó le 5 bin sin. Just seolsú sa gré tag spéisian anna cheolnos at sa síníic. Ní mé ná fan cho fada sin. Níl pín fáci agam, agus tá rud ag tasal go géir ó Dylan. An nos céird? Ar nó spia agus éadaí. Tá rud ag tasal go géir agus níl tam sásta cúna bh thuirstam níos mó. Well, tá sam go dtíon an héna gas mar sin anyways. Céird? Chn héin enm retail firm. Spe go bhfuil go dtí siú amach anyways agus check-out. Ó, níos agam níarna mé éon rud mar sinnarí a hana. Ach, is dói go gaim mé a dhéanamh ar wathe le Dylan. Ach heb díonstú seach den neartad le Jason mar tá sé daon cinál éis fiúirtí mar. Mag, sílam go rih mé tíach is teag a gáí lei seo leis le nach mé maile béthir. Tá Dylan na cholachú staire, bhaing tú an seo leis go Jockey Jason. Ní bheith se bhád. Mae gwych ar gwyl di condenio oed, ni wedi mae sas yn y mwyti wob. Dwi'n siarad sydd diach am achau pent arna lun ti bwy i'r môl yn sy'n tîm o. Na'r mynd yn anna gai gan y ffwy. Ach, cam o'n drwydd cyn ti'n y ffwy ffedir? Ce barcal yn y lost ar i gyd carna i? Ni'n misgol torcad o bod yn busnes siar filiarum. Heis manchwaith ffadfa fildad swas. Nen, se. A byle berni slaid iam gwle beli eisiau rai am o. Right, oed. Oed, e? Na byd tred le berni i ddysgu ni ma fe. Ni te ffer oes. Ach, gyda dŵr o. Alwn i'r am sy'n locht. Nach i berni hen i fynd sy'n tan ti'n nachlan i gwlnau. Wel, ag Jerry le haid i gada girlfriend dŵl i ma. Yeah, well. Tá fan na rabí le go amach ní agan an teach a chorbe. Bhín sé gúpar gabí. Wel, yn yr le, ta siarad gobl. An gas a sien sy'n gwmsyd a saith sa television a garcar soccer. Fear. Ni eisiau gohalc, dyna hen ag sien o'n tas esta. You know, ha fi'n mynd i'r dad i bi? Bhín gach leanú le trades. Wel, ha fi'n mynd. Wel, John much the hard dispute fi'n sa gwyn fi. Cedd ag al ni yn y sahi, agos cedd ag al o fagin dan te, but, I mean, sy'n e? Ná habar am gúil tá ag gompú a bhharní amach. Is Lord in amháintí sin. God, gurn sin múis go. Ag sír wíomh céh iontas tá an cadrú bhí dhéananig líon. A bhí rá roi ar bharní wart. But you go sin níos cútáilte na híle? Tá cosins barni leis. Níhád ó bhí beh cahabh núsar mar ar an gcuir éis a gléis límar nós manacín siopta. Yeah, well, bhí má contact fashion. Agus marm, nar dy gydera hynny posu, go dy geri a han rwyd dy fa mar ysgiart dosians. Go dy geri a han yn ei ecal y doi fa cyntasa. God, call him puke bag. All right, but it was some rumbug over the top, all right, but take dy gydita ma right. Is mis an dinne dera hig a corsi gran yn leid ddysio. Dych chi'n mynd, mach a brenn o'r news, dych chi? Ni'n misgol ni'n dych chi'n marbe. Mat da berni sy'n ymwhon ni o mewn machal. Ag o tiach am ag am hain awel. Ni eiro si sy'n ystig o tŵn.
Diolch ti fod e? O, Shelley, ti hyd fod i stor. O, iawn, Lali, dy chiad fforti. Ni mynd i cec yn sbwydiol sy'n sytach sy'n. Ni hafwys. Lys no sais dawrwm ach hasta gwym a rôl yw lwys achos mawg me twrt swas y lys ar y ffletym nolig. Ta sŵlgym nach me carasti rofwr. Níl Shelley, níl chori bystor. Ni hyn le rogod i fynd nach nair am wyt wynhw. Mae'r besio rwy ac yr ein losti ar ôl i fi chorwy laibel agos y fitos y stor. O, sy'n ni'n i'r ni dawdi. Sy'n ni'n i'r nach. Na bych yn mynd i'r iawn mwydyn i cynt lag ar ystech. O, gyr myd yma hagif. Wel, ta mae hyn i diant ag o'n ffeir y hir hawl. Ha mae dod yn nesdi yn Australia down to Owen. I ganolig. O, na gwyl sian gwyhintoch. O, mae siw gynnydd i'n toilet y stor. Gyr myd yma agad. Hi'ch bergwm sy'n mecht. Cy me sif. Gwyd ydw i slan i cael cwrs o lan. Slan, beth. Slan, Ari. Good luck, my daddy, iawn. Mwys i chi'n o'n ochr tan di ceili. Gwael gwn ti wali gwn dawn o'n ianach le fer na rannar yd mes ag ersgo gyda ffôn i'r meir. Na'r yma hen o gwyn i le cheile hal America wai, gymryd post a chorbe. O, ni han o'n o dasgel chorbe ffeder. Ni robr e cecht ar ein i nir unig yn omsyn. A bran i sy'n. Fogal jab man o diabwl pensiwn o gael eisiau gysgael hort. Le gwael sa sians ar y fer eistich sy'n. Cyn lot o tair o'n yna. Ni sam tar roedd y cynt eistich a banlys. Ni chwrst yn tres na wwr e. Ha, wel. Bad yn y hyl. Mae ta siai mi cert yn y sianol, ni hen y fes síslis. Ach rhaid o sef a i bynna hwmwrbe. Fet am wedi fflet orca, liam agos gyferni. Cyn rhaid i'ch asyn y ffeder? Nach mae berni ffos y sbondial ar ein. Ach na bi mas yn ywad. Nach dyna'n hen yn y si. Diolch mynd i mach a bran o wedi niws, na nach le berni gys le liam. Ni ddim eisiau gwneud i'ch amorbe. Mae'r hawgros to. That's an order. Hallo. Allee, kijk weer. Oh, yn fewn wacht. Ti'n mari mach, ringal sy'n ringal nostros, cynt ar y ffol 30 o'n. Ti'n fod imrych fi'n amsio. Ach, ni'n Conor Barrow. Dwi'n nach sy'n rhaid sy'n y tam yma han. Nach na taran. Just sauce ar yw'n o'n gyfi hachans. Ni'n rhaid sy'n inspyr am eich sydd amach a fair sy'n ag o'n. Cert y jawd o gystig gyda cansio o'r sy'n. Fairly cendid. Cyn ffas a ffrig rwst o'r sy'n. O, ac na hwt a sgwpid ai o'n achosins. Ie, mae tas a gos sgwp i sy'n fawr ansai. O, ni mach ar o. I mean, mae'r gafn sy'n gwybod ali gysôn gyda mismatch rhwng y pryd mae'r hwpla. Cyn chwi mismatched? O, ni gysant, o'r ti'n eistach fwy, sy'n ymwneud, ni mach ar o. Ie, wel, ni cerchus dy fel osgys ma'n wel rog gyda catmos ma'n sy'n. O, da ti styrir sy'n ia. Gyda mi cert let sy'n eich. Jesus.